Yada se ya mo kwa ba biem Adom TV bedwam dwumadie yi eso yada se papa yada okase no nso ase ahyase ne awie nyame no ampa chinye bie ne hu kokromoti a yesan no ho bopo a enye yie sa nyame we yentime fa no ntutu obia ho oni size or sizeless timi show that sorry na nipadua na kwa nyina ye adwuma ne sofo na sedama no na ye nipa mpo ye bibi mo obi no beda yase a ye hwese de ya na ya ye homojo we kwa de won hia waseda nanso ya ehun hia ne bebre sade etie bia fasedama no ye da na se na ye 7th July we anu ya ye ko 1st July ye ko Thanksgiving se ye do ne 7th day wow ye serade so on fa ye ntwa bosumi ene bosumi nka ye di anim ye mo akwa ba ha ye bedwam Adom TV 5:30 ne basa bedwam TV ne de ye mpon ba 5:30 bedwam ba ye the worship songs no hyehyemu saa ye wi na apostle doctor ni itekotegwa ba wo be hye nkran to wi ye ne ye de news no e ba ya news no so ye wi ye de bonkrata no ene Adom online stories etwaso radio for so 97.1 anopay ye chiamo ye mamu akwaba sonkoni obi a wajebre ehwe ya fe no wasori na wo stretch omu ya botrema ye mas TV ne na ha entune off the opposite outene ne no ye de bema wo medi ya fia amankwa tamaklo ne owura Bismarck akwasinsia boatin JP Jordan eni gina ha no pay be me na menchia wo afia me so na bia boko na meti ase wa ho fade enye bad that's top na fe that's aya de o dress and come from me ya na shiming crime yeah it's nice when so ye designer na de opam ye na level up the tailor na onso ya de o no agbe se bi ato no store so Ghana ni akasa na atnase waya de e de na si fide so apam yes waya de ase bi ahye ye nyame adom ye ti ase ya me ba ye ti mi nyina obi ahu ye de enya kura o ma hu because enipa on timi nya hwe oba wie che kura no nipa no kura na esa do kwa kosi baabi wati ase enti so wo ha obi a susu che nyame no no pe a woni makoma mu nsam no obeye even before wo no aye wo ha no wonim dada wonim di enti a aba ne sa no pe ya ye be me wo make up wo twen ya na me call LinkedIn na me hu doctor bi post bi a wa post na me pese se sie na ma adwen aba so em so apply for BB se seminar bi wo UK ni ade to reply na ba ye no o ma tro na kama beginning na dia say asem den wo betie but ebe wie no na say o mo se nipa ne do so ye be so ne so unfortunately ono no de no wanya ehwa na doctor na ba no wa betro de sa omo respond no ene ono ne de wa betro e say no enche say no ano no yes ebia no na ebe ma direction foforo enti emma no bia obi aka da bi obi aka no emu wa bam se ne aka no entumi nye yi yeah oti asie yi bibia ye possible enti ebia na ade bia nkoso enra enti eno kra ebu abam ama we anye ye die ne na de sama bra bo no you see if you ne okay na am twimadwen say si epemua me nko nipa ho straight so kire nyame no direct o ba bia emwa no na asema kaso osimi masafa do hina koma damense ba bia me pen and chimdo se wodi nyankopon animu a da bia beton wo nsem sa eni obi a na so kwa na wo mwa to se kire awrade se awrade ma de stredi ani no krom ye se nyankopon to scan fa free so e ye nipa e wa asase be ma wo to na be kire ba bia wo kwa ye ko ton wo nsem eno ni favor no to we bompa ye se favor to obi on ma bo so ne na mo be no a kire wo se ma kire nipa be se aduasa omu bia so ntimi muwa na aduasa no so na nipa be se aduasa so na no krafia ba se hyehyɛ ogina TV so nyina kapre oni bi no kre tif wasam to nyame ne asa no tie si abonten onko bi ma obekire ba bi akọ na benya wo muwa no kre Adom online adomonline.com na yade shase radio for 97.1 yanchia mu biem see you or Alfred am last na or say I want it I'm say see you no I na adaba ku bi na so want here he said I see you to ma me me wa chire hoyo nti papa me sure say ne what yada mo ase papa pa na kwasi we ya rehosam
kwamukafo yi a ye ka wo masem serious eno ano kwara mete na yesi nipa fo nko omaku won but we share Adom online news no modi am so mapra kwamukafo yesi Buduatta asebo ya winiba to share wo mo so petrol no ne ade na ya kire emu baako akonfo no ya kire mu baako wasa wo mo so a etuo ne ana de wo mo ye ne ka wo mo no wo ewa yeresabia we na atwa adwese na no pe wona asemi de kebedi komo about our prisons if you him say amount for good prison 85% ye mabun you so from age 15 to 35 yeah some 85% ma figure no every year bia amount for a prison both a member and a bar 85%. Men you watching. What do you do omoko? Anger. Ebufu. Wa koye ni ensem fata. E bi crowd on the prison because obi na ekono ntokwa. No pata for dia ba. Anger. Tene be ma statistics ni nyina na yakọ prison so akodi nkomo. Na the one who no. It is all you be na say wo tia. How to believe say ne youth ne be fa ne ma bebre dey free mu. Ya bon kan ko so mbehwe. Anger. Fear. What ways I break already or music video be near dear just say. But as some any ya me ba boy no. Last say or to one auntie fiati for or the ato ho or mo his or mo ko school. Yeah. It two boys are da obehwe no say me coffee or catch me. Say na me te say more can we. Enti I wish say or mo tie dia come betu one mo and say bia what say ye no. Ama who say want to wait see how e dey see ye what be enti wo mo na ye hia wo mo pass so so mo hwe no by this time no call say ye kwan you say e bi wo ho e fa na club and I said the mechanic okay yeah night club ni me ba hu machi na fe no mapo alone na fe no oh so e bi da so ginem enti by this time na wo so tie de ekoso wo you know wada kra o ana wo PS5 night life wada kra enti mo nya careful because ebufuo de hwe e say bibia anga ebufuo anga ebufuo am robbery kakra bi e mabunu do wo share dey petty theft ne enubone ne am robbery kakra bi ebufuo tank anga bisi obi kra de enye ne ntokwa akwaji ama no obi ntokwa no kwaji bo de ade abo obi ti e di ti ebufuo ne de because ebufuo nti ne bia nipa omo relationship obi akohia ase de go obi so obi de second akwo obi no obi ewu oh ebufuo na last week kwra say ye news bi young girl bi no akokum ne ex wokunu mpo I mean say wawu o plan okofa anka ewura bi second e de ko wo no hwe ebufuo wa waja no ebufuo nya de pa before nya de pa timo me yem kra wo yahu ye ntia no badonline.com e wo ho na fe ayi calibus nso na e ka say no say 2024 de na ndi MPP buriada aso mu hu asemu enti no so badonline.com e wa ha MPP so be gina mo chio listen vision na ni nyina say ye ni na fish ade betwem ye di afish ade be ko ai ti say be obi ewu no ye di na fish ade no na ko na pin na ko na 24-hour economy no at risk why na ka say ura Kofi Bentil na dey to Ghana for him say Imani Ghana okay I say Mampani plan no Kofi Bentil wants Ghana may achieve below 30% of Mohammed's plan. Okay. Nti emu nche mu pande just ya kwa adomonline.com ne bi 30% ne kra ye. Sakaka. Yes, only say succession plan on na etora bia enye ne papa. Say bi aban yi free so ade obeba say bi obetwa so na. The 24-hour economic policy would have been written by NDPC. They will get all political actors to connect the national policy to push. Na ko say NDC promise campaign promise say me CPP me MPP me PNC me ba so kwita me. It's true. So but the national agenda they 30% no we ba the another 30% the next best 25 years yes. I suppose you be nya the 100% na year now we are creating double force of employment therefore we school we say companies naturally they must say oh we here say be na so UPSC your accounting firms say trailer to the call UPSC say your pemu students say that's why school na ni abra no fight against indecent dressing me dey me ni omo ye adwen adenti na tade ye de call night club o de ba campus
na to say no fu nyina ne hu twetwa mu eh am de agi e ho ah mi wa be men so ne hu bia enwo ho but a man no nyame wa boy kama say wo hu mu ho kura ships no yes nipa ho le fa ho kama enti di enti na wo say wo pese ade na wo say wo dem na no boy na wo kunu hwe no afa wo dia public display yen ka no correct o ho fa ho fe madam for lecturer bi o UPS o se akoso wo kira dia ultimate to one interest in 10 minutes it's serious that kind of dressing serious so when they bim kra no for say Bell is a kind of no cry. One more. Aden. Obedient me a temptation, sir. To be an see. Screen is just no money. You mean to lecture the basis. So, only evidence be but just that. Too much. Dress a camera. Oh, colleges national. What? What's a or shorts be a who original one then to. On the man go home, mum then to no one. When not come. Wash our shirt to be a taddy be a fatter. Because school is protecting it, didn't say. No correct. Say company be professional. That is a company be forward. You better trace you back to them. Now, my can I university? Would university winning here? Says how much you would university when you school. So who need you still winning? Oh, you all Bob PhD winning here. Monya mummy and dress a come a man of parliament now almost. To dress a come as a corporate woman. Now college is no PhD. No be she no cause cause be now ye many o dress kwa betimi am ya for what you say nipa be bro afie de boni asusu o munya boni fo I want dressing me ntwa no interview bi obi ko interview okoye hwe na ye musa no hwe ye ma no koye nti ye wi o mu wi interview ni nya no mo frɛ ono nipa na akwa na ye nwanwa ene ya mfa me but na appearance yes na appearance yeah it is an appearance na be wuramu kura na se bi onya ade kura na sa nipa no oye careful no hua ade ogo no ho hua ade a okwa no me na fiem ne bolaro da kat was nipa na ma ye hu dem eno kure o dressing ene ni susu to no hua na so address ya aso na magaana mampeni so na mo ye hu dem to dress good enye chinchina ate se ko boutique ko to de ma ne body to be a force mo betimi ye first class but no so body spray kama ba ko na wo mpaboa ba ko wa polish no say kampu kambu a wa wash be hwe ebi tie gumu de eden ono pa me hwe na say we dey that so kama ono so ni wait ni wa maintain ye kwasi nsia de what we me ada ne ye ka no kra na wo person trama no ma men kan fo ebi ya camera guy no ho ayefe pa dress kama sa so wo bie so woni bie wo na appearance no nko awe okay simple kama be bra kwasi kama call be ma o pink de edru breast month na woni problem obabo ya ne aye campaign kwasi ento aso ya fa da inquisitor me director man hu ba mitimu se na director weba nzo nso gina so oh dressing kakra enye kuntan o lebi kakra de wo hu beson ye kan woni mre ano na yekoka be wie no obi anya se na me kope boutique ni me dem me si force ubetimi ayi atwi so no nya ye spray starch lend no twi so na ano no se no encho no kanta na call baby cut your coat according to your size but dress good sir dress good when your perfume kakra bi na ni obi twa no wadana ni asa hwe obi kama so ni perfume anka twa bi na ni twitwitwa moto no kon ho no trum ase ho na senti bi ama ho mo so mo dress kama na senti wo mo pe ni brush e kire ha no mo kama ni mu tese kuntan yo o de kire the inquisitor also revealed why OSP fired DSO BNI records out enti sabeka na nsemo na Office of the Special Prosecutor EPAM the Deputy Service Officer na katebu monese odi nchiremu na bare si BNI report aba no enye ne papa tamafo nya krata bi kenkan ya and na Dr. Randy Abbey acting COCOBOD CEO for ni was a balance scoreboard a scorecard for COCOBOD staff inti afi e be hwa ma COCOBOD adwuma fo nso no omne ma so ye yie e de abo mo chairman ora Samuel Fusuru am for last week ono 24-hour economy no ko ho na msensentwefo ni di nkomo and o kan bibi say like onso so niema e wo so won ye na 24-hour no onto mutimi enyam chefa no onye nti I think say
eno abi nso no owura baking. Look into 2024 electoral violence with speed. Mahama to IGP. The president Mama Nakatre IGP said, "None about to occur to you. Nipa bebre prayer." Okay. On fan 10 times so. Enye nhwem ni ehunu ade kofa asa pra ne ni. Nipa kum ni ade no ebaye. Ye nkwe betimi afa so asia no. Narcotics control for na kwachi eye obi so free UK ba no ganja pa wi. Of the free UK na ba. Or the forever. Ye chi no Swiss Port terminal. Ya semo. Swiss Port ompe. Then visitor. Kwasi we no yan fanyina ya kwan no so bio. Yeah. Me say yan nyina we so na yan ka kwan no ho asem. Na pesa me fine na make I pesa me yan hwe because I think that there ye kan eno na betimi aye adwuma. Yeah, masama dey there. Yes sir. Because kwasi me ntwa no me kra me ntan ko workshop. Yeah. Like mechanical shop. Ukoba kokoro enye yi nti me dream wo ma wa masaman like pokuase kokuma se kwan no so no every day adrobafo na me se die yes I serious me peso for afia na no am see your call one ko your report na me so ko your report wo ba mo wo ho what is say dia self no so for no roads no one say them say last week or near parliament passed be say $300 million be say wait no end so there but at least you fan contractor ni here sika muntia contractor because the sika if you dey ashe kwan ni mu a while raising the certificate still communist kwa no ka tanya answer wo dey kwa betwa dey no dey ko no we dey srepa masama kwan no na hwe eye we ni banso de ensu a enso tam say tam ka so ho we dey abodi be dey o ka we ni bade aso ka so ho no sa ho no sa kwan mi enu de mpanifo madaroma enyo because na wo ko ayi shop so ko ye wo ka mi suma wo mododo ase nyina me nurse ba ko o say kan kwa do ma park because ase ye de e ka say twam na ko fa ma we dey yesremu papa mo ye but monke ka mo ma ye mo ma kwan ni nye yie esumfu tro enye so tro esi akro enso to trainer yi kakra kwan ni nye o e na akasefo no so ye ni no obi asai na say because no so o ye na so say pia wa hye ketua kakra na kre nyina fa mu da bi we dey mo wo ho chen yankopon ye ya ye won kwa ye be bia homa no na ne mo amafra mo ma ye drivers e wo mu passengers area so oyibi so the same to almost so ba home podi e kakra cha amasama yes oyibi dey who say evutro the door so but you say so to them about no one na level also no a straight road enti anu na amasama we raha na basa enye obi ade me ya short obi so to work kan de den o chenya kopon ya adom akwasi wada o ma I think asemi kan mo sa mom bi owura kwa mi agboja the minister for roads and highways if yes oboy but now you can habodien omutu wana mo I want to believe say no tina ban ye fast akopɛ sa $300 million na ye mfama contractor na kakra na ye mfam pepia so na ye level kakra na ye nko ma me fa ye wada wo ma fa che ye pa asem we bia no wesene ye kan de ye wate ase kwan no hadwen mo menye eda mo ase mo madaje a mo de my radio for 97.1 ye da mo ase ye kwa ba agudie mu nsam no eto so na sika beba Jinamu dear Mr. Trinity 1000 Ghana 2 star 8 star 281 hash star 281 hash option no 4 wada wo matwa ne sesi e rakeju eba wa de 1000 boko na de aso ata so na fe omu ayedru so ate ase meda se wiki mu nso ye bedi mema no ho nkomo men's health wada roma mema no mesremu mo hwe mu ye wate so bia ye te se bi nua be me ya money problem me nua be ma mo do so nti on say me confuse mu enya kwasinsia mu but you say kwado no so try by ya the mind so try ab so try to me na me hu so try to fidie ne do so to me ensuo me hu so onom Thomas no mu nsuo ti week mu nyina ye men's health madaroma mu mientie bi 5 minutes yenche kura sabe ya enkura no so amakwan dodo no amakwan na ebi mu nso nti mu miehwe yakwa ba agudie mu nsam etwa so